kila banpoi pada lom hagane jaga hagane gasni burom Pentecost. Bargum joro sibet siteng sni ngien sale burom ya kamaria ukut kamaria kano yarap Kristan. Sikiwai di sub-district kilale hagi sni poya namar utang dari sni Pentecost. Rehane kaya pria di procession itu melalui le haga Sunday. Andre mata gasni kingsha dari gasni burom joko Pentecost. Aku saume dari gasni burom joko Maria. Tambah kepada gasni belai ni jupen kendria. Apo nom sopo badai ke Mariano Yarap Kristan sila penong hata arbuai tarik atau nasi palai bon breu bahan tenar bahan mendin sila pelong apo sumer baro sisngi kamas kejingkerku kejingla cai tela syai kin salong koi keslong ala pun breu apo so jarang tenge po so distrik jongi ngelarai tengi pelong harga ni kesni wala dari kesni burom Pentecost. Kesni burom Pentecost kalau kesni bakarpang maha hagajin en Kristan juni. Nangkonge ketien Pentecost kalau ketien krik kemamot kesni basanpo. Kesni basanpo. Nak kata giju kamot kesni basanpo hadin kesni burom jongajin light. Nah kapantagi Kristen kalau kesini burom kawan sanpro sini hadian ke por pasca. Kini kita rai, jogine kesini dan niam jongi kesini burom jongi jing light kawan judon hopnai ber yayong kesini burom Pentecost kawan tadi kena jemang jelir kesini burom king trap juroke hopnai lo risa. Tegai ke kupor Pentecost. Ngilayos ngeu nado basdan. Nado gajin pulai kabanengkong. Kabanengkong ugan sim jong ublay uai jing im. Ugan sim jong ublay upen im biang wat ya kibalayap. Ha ka kitab Genesis habaw ublay ulakaw yaw breu. Na gadomet, umdan mensin, ulong tangga domet, umdan dori ay, Henry, endala persad da mensin jumblay, keladon jingin. Kekomen ko para, umensin bakut, uai jingin ini. Kajingin kabangidon menta, kemadai umensin bakut udan hani, umensin jumblay udan hani. Kalau weng na mensin, kamet kam dondor Yesu. Lada bahabreu, lada jerong, lada li, lada yongro, lada pelut pisah ha gepor barang imro, tang suyap hadir laisngi lah habret. Lasma, kefisung tuh gajing korbor, coba gajing don mensin, gajing im jumpi. Wengi udah mensin lakut. Jadi nak tak tahu. Hindi banduay ba mensim unyay sa bangi mensim jong play uday bansa bangi mensim jong gajing im uday bansa bangi namatang subay uday mensim lakut dan katakan ng ki lay jing asay lay ma simentay jing duay rosary balay namar banginon klat ya gajing don jong mensim gajing im jong haga kita bisa kialro kita ising kibamdan jing im tang suay jing im kirayo jing impian. Kade ko po jong mensim ako. Kade kataktin ngilay ay mensim. Habadan upang baskam ngilay singamlam ngilay ay mensim. Habadan bayabrim ngilay singamlam ngilay ay mensim. Kamot iyo. Kamot ba kito gibre bisnosi ikuslay. Ngidon kita jing flu la dalet mani banduay kiniyo mensim kendia. La dalet mani ban singamlam kiniyo mensim kendia. Tegane gajing lait singulam jengi hapor baya breu badan jengmot. Gajing lait duai jengi hapor papanggi breu badan jengmot. Lamar gilik amin siem. Ya kita gibreu pada jandu mensim. Dan bok bayi don gibahaya ngasem
Henry kata gajeng temu, kere katahi. Habang ilai ay mensim, kabon ikwa bagi tu gibreu kinyo mensim. Kabar mensim jong bulai barabor upen ya tendi. Umpen pait, umpen perang. Kabar thai kalau nggak tendi, kalau nggak sudah. Henry lakaran bulai lain mensim bulai kelawan dur wandar. Kerja mesin pada pemberian hun. Bahkan kelalong yang di kabet berkasnam jom kun bayi jemi uturai jemi Yesus Kristus. Bagi sengi shua bersashtom masih yuku halaki kiti bakut babadan buram. But taki khmat ki bakwit sadeng sheme ko kpa sheme ko blai kpa berembor tam jumu. Da kabai mo but ya be madwai ka kulak dia Yokpu berai sindranu o doshim batobam nekade fiparo namakane kalong kabet junga ya gaban IT na kabenta jumpi hari jumat kom lay ba mesin bakuri bakordor hakiki bakhoj barbadan borom jugu barakabayo biang ye me rodwai ka khu barai lagi senranuang toshim batode nagane pibaro namargane kalau bakuri juga senam juga jago jutang pertama berbom jukut ya kawan penye naga bentar jumpi melantai babur naga bentar jima biki pop tole ye kane makan mau Kecing maya jong kecingnya. Subhanallah kikli bertiang ni kecing keku berkerpang dari desi Pentecost. Tong play ukpa jong kicing syai. Wa mata kasmi ulamon berpen syai kicing bot jong gisenran. Kak bahasa kiyoman se munongai bot. Ol pen kemen ya pi daga jingkar ku jungu. Bat pindah para bor daga jing ai ujo uman sem. Amen. Tong
Catholic ding bapala kabalawan hiara lo kisenran kan sat par kita no jumpi na baro gijing snail bakal penkhoi kira gajing siap gajing syai jongka amin baru tol tau malaman materi teli kaktin kitli go per hagijing fly go gajing ngai unai ki gajing ngai ne hagata ga jo gajing ngai barnai da ba pingai tilaban yai na gajing kerban syaga jawi syai kedar amin dan gajing ku jo blai ben bor baro Ukpa baru kun baru se bakut kan hiara pi bahkan sabat pi junam kira esok kamas kalawai. Yesus ya